Sabah. Keseng Nyautrap National Youth Movement HNYM haka khatlai terik kelapen kenmau yu Menteri Rangba Kejelau Konrad K Sangma ban sedang nok kijingekren halor kikam kibede bak roster system. Kini keseng kala kentui ki emli khamtami ki lai pun riungut ki bedai na kilom khasi jaintia bat them riboy bakin bu akhmat ekalawe ki longdin kenang bakan don karai ka be biang lang hapeding ki nong shnong kajala klem dan nok shiliang ka tarajur. Kini keseng kala bertenru balada amla ban wanra karai ka be biang lang kan penlong be kijingeki patba. Nakaliang jong ka HNYM nila pa itu kat siya kini kilay faun ki para do para senam jungi ki parang taki kendam ki lendang ki badipay namta kacing iya kacing syang hi jong kacing beliau ki para kuai de ni kani kapang ko paningkong kai jong ni sarka ko thumai ka ba layar sno lang kita ki gat beliau ki jongi yang pakin ya thal ni sarka dan di itu de nakaliang jong ka sang HNYM ni kentu jor ya kini kilay beliau ai kini kilay sawot ki amalia ba kindan hakan no kaliang kapan dalam yang tak kaya kesan jong ki samlawat kam wat jam jong ngajak beliau jongi ya ki ba kila kata kini besar pui teli bisnam kila mat kacing ia batu jing kedua bekrau dia nakaliang jong kesang hi kai ka ba ngin rai limpa jong Central Executive Committee ngin apswa yang akai pat kaban ni lingba jong la sai kasmi baningkong ta khat santrek kumba wong usiam hi haba ulum ye ta kiseng sai perthai berakai bakin ya tai sani halwar bedai bakane ka reserve region policy tiel lada kaseng kan ompun ya ki banni la sai ka khat santrek kaseng kala khre hi kala pen khre hi ba ngin mi chakmat lani ngin mi madan la ka dei ha nu benta lani la ka dei ha nu kaliang kumbalang presiden mene nakaliang jong seng hi ni kershan yang voice of people party dei bagi dei kita ki political sector ni ke ba yang seng jungi ban penan kam hakum kita ki kentian hendrai bagi UI bagi BPP hi kayeng yang kadau ka kadau jong jat beliau hi habe dei bagi samna kedu jam dia kum keseng hi nak keruak keseng ni kentu ya kini kisamla ki baklam jam balada keseng ke organize ya kinu ki rally ne organize ki dulu ki jingaki ki ba ya menta ngempatla bagi penpau perthai ya kai ka bangannya ni kentu bat ya aware ya kini kisamla klam jam bagi ni join bagi ya dan pentalang hakum ni kini jingman pat jing ki ba ya kinpo lingba jongani resolution policy ini keseng dengan penkreasi program ini kibopian ha lada katka kai pat kabami lasai katak santre kanam dei kabohon te sakawai nga kentu bat ka kamensiam ka pasaukia ng buat nga kentu dia ke sorgar bahkan simkia swa berjia ki basusi namar lada jia kanu kanam dan kecingit pli hakanu kaliang namar kani dawa jong jai penriau bat dawa hiro na kabenta kawai kapat bat kecing san jong jai penriau jongi risuan Kalau bah nakaliang tu seng i bawa kali result barang submission kelas 12 science and commerce ni ba kini kita beliau ke badan tu selang jongi kebayang sabu ni kita beri ke bawah cakap beri nak beri jongi ni isya kita lagi nak tahu nakaliang jongi ni bahaya ke kepala dawa tu saling sakma Wembley na po Hills Ubomba ladon kam ban penkelai ke reception policy sya ban generalize no sya ke prabu person ni beriak dulu masih kita dan kini ki para garopan lese mata ki om prabu person ru mlok nagalang kesak ki ka yang scam malah ben vote ke katairu ni dawa pada ban ship kat kom ka population city ke jom kata gemot malah ben vote ke prabu person generalize dan kam an ai 10% live 1% ini para state garu jadi dan nasio halor kita kan urip bagi bakia bagi sarkar kade manyatai kat santre ha kebede kata kecingdom lemba jong ki press media syak sarkar bat kembali ku cingtharu de ni persyang ro ban yakran kebede kene kebentah ban perso syak sarkar ba lakum kene ke reception roster ladi ban persangnya no mardo namar ku manggil i na ke city ke manggil apa sya ke district station judge bat sya
Chief Judicial Magistrate jong ka East Coast District. Hagabade buat kecik pelat vakansi kejongki malam tukhat pratli ke vakansi. Yui kini ke vakansi bakadon kecik lek siang kemat kumbala patai dah keteke nam peniak jong keteka District Session Judge ki omba yang kini lah petang sokar madu kalau permi ke office memberodok madu ke shotrik jumang arjar arho de kum kesan ini ngilali bu kecik thok ban persyak yang kini ke roster system nama itu ni roster system ke alam lek silat kemat sepelat ke bedai ban kisamla jungi dan nak kalian juga ke office kalau persyak ke omba bikin hak oleh cari ikut de ke ai kabang ini persentat kalau bekah ikut ban hadir jengka jengyaki ke jeng pa jeng thok jeng kesengru ka ikut ke peni ya gitu ke jeng petha juga ba ya ke roster system la ID la ke sarkar lengba juga executive body bat ka legislator de isko tu apne bukan ke kamera juga sarkar bat ribat la bat review ya kani ka reception policy bat kum keseng hi nge penkenma ya kini ki parari di jungi gidan mata live or sanggut ki amali kasi dia lali bo kini ke jingtho sya baro ke amali kasi di jungi ke jingtho kalong halor jam ke jingkerpat banya sa itu polisi ka ba saya mir jingmot na kini ki live nder bomot ki amali ha kasing ko khasatrek tegane ke jingtho kalau kumni bakat kum ketika phang kasang achenwa yami ka kerpan ya kini gelai pemberumut ke amali kasih sungi kita mi kemat gelai pemberumut ke amali konstituensi pada kecik kerman kasang hi ke kerman kumau pai ba kerman bakini gelai pemberumut ke dai ban kerat ai na kemata kecik ai tu bisamna ke kombalon mata ke samla jungi kita nak pergi kem apa nak kecik ja kecik swasa nama man ki kam ke balat Yui nak ketu ke ai ke bala ke district session judge kalau khat pratli di bos tang lightly lamang ya kisamla kasi bijonge katban real teli lamang se kisamla je ki wei pat se real na ta pratli on result tekani ka pen i ba kisamla jonge hari la jong ndan jaka shu man apply kam pelajar chanu ngi pha ki pon jonge bulan pasta ki bon ki samla ki bulan graduate ki bon ki master degree nada ki yo kam ki yo jam nadu bawan lagi ni ke roster system ni iba ke jingno silian terjun ke alam sebab pala bat ni penrajur ya kini ke sarkar MDA tu hapok jelam tu berat sama ha ke jaka bu penip lane un dia ta ya kini ke mat petkela lane bat rival bat petma ya kini reception policy ukloi penban bat sanai ke office memorandum house and arjar puan bat ong bat pentreka buat ya ke roster system ke kai ga bagi persya kalau ba kumbangil ada pensyaitan dia persatu kena reception policy nama kena kalau illegal kalau PA katkum gatu ke paragraf number 3.4 3.5 paragraf 4 number kena usah kino kijak kena garo larak mela berpendap yang kena reception ke ba 100% yang kena garo gimana pun megal ya hana kena reception kala ailat garo ke mana